So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Pai kami apa jo tona YouTube channel lo. So guys, tinin video topic है online earning related video topic. So guys, chung jo tono online shopping hiyo ne. Chung jo to online shopping hiyo Amazon, Flipkart, Myntra je jagan po chung online shopping hiyo. But tini emon ekta application ni mung nang tini shak nari nai. Je nang online shopping kemoni loge loge nang abo online shopping kemon loge loge earning po kemayo. Inka abo earning je nang arang earning kema abo nang bank account po transfer kemayo. So guys, video bari ke interesting. Video na paito mo jara nai tundi ang pura full process haik na ne break abo application ni mukma abo application no break registration ke nai ke registration ke ye shopping ke break income ke nai ke break ad bank account no chini rang phane. So video na paito mo jara nai tundi ani channel to subscribe kiya konke channel subscribe kela tindi ke bell icon on ke tindi bodin tre bus ko video mai song open daw fighting ke chonai lega na video no. So guys, first of all now ni je Play Store tuma abono on kedi now ni je Play Store apps download kemo Play Store abono open kedi open kepeman porike guys sakawa search box search kedi nadirowa search box search kedi shopsy 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 now rona inu makna shopsy app bo puilo phaitumo inge bono download kenai aro saka click kedi inge ani to already install ro install hiya paine ani already install by open hiya paime inge now bo apps no install kedi inge bo apps ke Flipkart ni snayoma Flipkart Company ba snayoma app se inge je product paine abo for Flipkart ni through no paine inge now ro kuno one ani makre inge nadi problem mahabo problem kre Flipkart ni app se bo for inge na roke sa rate kom ba mayo ke product quality po kaham no ke fadi chongba registration process na le na bo apps no install ke pa inge open kedi open kepe on por ke nitio boni ke apps open onai ke niti nedi boni ke open onai ni apps ke start earning click kedi click kepen por ke ni mobile number sai nai no ke ni mobile number di dawa mobile number review por ke tolaw nai na nai no ekna continue click kedi continue click kepe ke ni mobile ke OTP number thanai samanai sinai क्या OTP number फाइने अब OTP ये नहीं ना नहीं नुक ना रो OTP number फाइ नहीं इनके पर ना रो वो OTP नो दी लाना OTP number OTP नो copy किया रो app sorry नहीं app sorry पे हम तो क्या नहीं दी ना done के दी क्या verify उनका नहीं automatic के friends नहीं ना वो apps नो तो सब details के सीन के रो वो video pun nang nai mayo ar ke skip po ke mayo ngene difference rawa nang nai no makna bangma product nang rawa je lan chumo lamayo mami ke bo Flipkart ni snayama Flipkart company be snayama app se Flipkart je product mayo same bofo ro same product no maine ar poro ke sa Flipkart slai sa kom ke mayo ngene ro je product nang lan chumo lamayo ro select ke mobile lan chuke mobile so click kedi nge bangma mobile ro nang nai no mayo je brand no lan chumo lamayo Realme Redmi Poco je palamayo इनके guys shopping bag के नंगे Flipkart जेब पे ना shopping के same process वो आखिर shopping के ना जे product नो select के ना shopping के मायो के cash on delivery वो available नो इनके guys नदी ना रो अंतरे details में ना रो ना जे order के मो आरो tracking के मायो रो order सो काये रो order सो से अंके ना नो नाई क्या इन्हीं बांग में order इमो तो नदी net sa slow to milori नदी friends अंग बांग में रो orders के मो तो इनके नदी जेमन बो जूता के नदी रो ट्रैकिंग मनो तोकना ना रो सेम Flipkart जेबाबे सेम बहो सेम नो इनके फ्रेंड्स ते क्या के तोला चोंग रांग ब्रेक इनकम के ना इनके नदी चोंग रांग ब्रेक माइ नहीं इनके सपोज पने ना नो क्या प्रोडक्ट सपोज नो मोबाइल पाइन जो हा मोबाइल पाइन के नो जे कोनो मोबाइल नो सिलेक्ट के हा इनके नदी गाइस रो रेट रेमो तो नदी फ्रेंड्स इनके ना being no for half a year now raw extra earning के मायो इनके ना difference suppose no boss 7,490 no mobile pa इनके ना raw sama income ना income उनसा उन्हें raw 56 rupees no raw income मायने इनके mobile pa इनके raw 56 बफो same इनके ना उतरे high quality माने pa इनके ना अब फो ना नि cashback फो बना नि income फो ना high quality उन्हें suppose no boss 11,000 mobile इनके ना difference ना रो ना ये नो मेक ना 11,000 में पाएंगे ना 86 rupees बदी के ना every product हो cashback मायने इनके ना वो cashback नो बैंक अकाउंट पर खेमायो बैंक अकाउंट पर खेमायो इनके त्रे क्या के नो रो WhatsApp Facebook रो शेयर किए earning खेमायो suppose नो वो product नो ना जी
नंगरो से हांगे व्हाट्सएप जेकुनु सोशल मीडिया व नंगरो शेयर खेके ना अपनी निजे शेयर खेमो लिंक नि थ्रू बिंग पाहांगे नों आरोनि कमिशन माइरुनाय इनके व्हाट्सएप हो नाउ शेयर खेमायु इनके नि थ्रू नि निजे व्हाट्सएप लिंक दिंग पायामो अब लिंक दि पाहांगे नों आरोनि पो कमिशन माइरुनाय सो गाइस बोदिंके नोंरो एक्स्ट्रा अर्निंग खेमायु शॉपिंग खेमोनी लगे लगे इनके फ्रेंड्स नाजी चोंत्रे चिनी जे अर्निंग आबोलेंटियो शो खेना इनके नाजी नारो अकाउंट नाय नो माइकना अकाउंट क्लिक खेदी अकाउंट क्लिक खेपन वर्क नाजी फ्रेंड्स रो ना नाय नो माइकना माय अर्निंग क्लिक खेदी माय अर्निंग क्लिक खेंके नाजी फ्रेंड्स ना नाजी रो नाय नो माइकना आं निजे पो रो शॉपिंग खेमोनी आं रो आसा 337 माहा इनके आं बनो बैंक अकाउंट ब्रेकलाना इनके आं अब नेक्स्ट वीडियो ना रो साक नाय प्रोसेस इनके ट्रेले बसनो ना उनची आंके कमेंट बॉक्स में कमेंट खेसुं दी आं सायक नारिनाय इनके नेक्स्ट वीडियो आं बैंक अकाउंट बेके ऐड खेनाय इनके रां बेके ट्रांसफर खेनाय आं नानो सायक नारिनाय इनके तीन जोरा आसुनो जतनो गाइस आई होप आं आसा कियो ना चिक नाय अनबो वीडियो नो के इनची आंके कमेंट बॉक्स में कमेंट खेसुं दी आंके आं नेक्स्ट वीडियो सायक नाय नानो बेके बैंक अकाउंट ऐड खेनाय इनके रां बेके ट्रांसफर खेनाय सो तीन जोरा आसुनो चैनल तो सब्सक्राइब किया कोंके सब्सक्राइब के दिनी चैनल नो बॉडी क्षेत्र बस को इंटरेस्टिंग वीडियो ने मो पंदाओ के तीन जोरा आसुनो टाटा बाय बाय।